mwe abari kutureba imbaramusya mu izina rya Mukama w'iti Yesu Kristo kandi ninsima ruhanga ukubarinda ningambira mu bureberezi bwa Kigezi mu ofisi yo mureberezi amakuru aguturimwe birebi turiyo mu biro byo kusiba kandi ikigambo kusiba n'ikigambo cyango munonga mu rujungu nibaceta fasting okusiba kirya hakarenda yekanisa kuturukuruga ombiro byo kuzarwa agataho tugira ibiro byo kusiba ibiri kutandikana n'ekiro cyo kwesha biju ekiturukweta Ash Wednesday nitukuratirira ebi Yesu yakozire nebiyarabiremu obuyaza omwihamba hanyuma yo kubatizibwa akamarayo ebiro 80 nico turi kukuratiriza konka no mundagane yira nabwo bakabagira iki bari kweta fasting iki kikache baho mu buryo bwo kweteyisa no kugarukana na ruhanga konke byo nabyo tibiramazire mbwene birebi turyo mu biro byo kusiba ebiro 80 ebi twatandikire ahakiro cha Ash Wednesday koko nabamanyisa amakuru go kusiba nara makuru ga fasting ichango munonga hari abari kusiba be yangise byo kurya hari abari kusiba be yangise byo kunywa nirirenga batarire kandi tindi kugira ngo bagwire bahicire konka makuru mahango agariyo mu kigambo cyo kusiba no kweyangisa Yesu Kristo umwihamba ningo mwirungu ebiro 20 biyamazire tararire kintu cyona umwanya gwe yagizira umuhango nugo kwirira yina ruhanga mu buryo bwo kushaba nabwe cyo nigo makuru mahango okugira umwanya gwo kweherera no kugambana ruhanga emirunde minji nitugambana ruhanga konka tutagira uburyo bwo kumuhurira kurire byari kugambane itwe nabwe cyo Yesu umwihamba omuyamazire biro 20 akeyangisa nangwa stane yija yamurumba yamurenga neyemerera ha bintu bishatu kucira munonga ekemerera ha byo kurya ahabwo kubeka banereba Yesu kwaganzire kandi negira ngukora buryo umwana wa ruhanga hindura amabaraga ibyo kurya umwe stane neyizira omukwetengo kutwine no mukurema kutwine nambwenu ekizira omukuremwa okuyateka tekire ngo Yesu aremirwe ahabwo kubaka bajwira umubiri nubwo arabe yabirari ruhanga nabweco ekamutega ngo ahindura amabare migati konka Yesu yagaruka mwati omuntu tatungwa byo kurya byonka kureka ikigambo cya ruhanga negaruke mutega nemuretera n'ibyo kitinisa censi nemureka town zona ezabere zirimo butunji etikuri name wandamya biriya byona ninza kubikuha akebwa stane ngo Yesu Kristo mwana wa ruhanga akabari mukama wa byona nangwa nemureka n'ekitinisa censi ati inamukotembe ahekaru uguruko yetura hansaba uko kikandi kwangu turikiza kigere cyawe ibare konka Yesu byo tibyo byabiri bimuresire eca abantu nibaceta capital B nabwo eco bene witu abajiro mu kisibo na hata bashikirimu nituza kucendera na pamusande ninyenda kubamanyisa ngu amakuru go kusiba no kweyangisa no kweyangisa ebiri kutanura na ruhanga ukabyeyangisa ahabwo kuba turyo munsi eri kureteki ekareta kiriya konko kubyeyangisa namba ya kabiri okugira umwanya gwo kweherera ukagambana ruhanga wawe omukushaba kandi ninyenda kubahiga ngwece kiturabiremu eco kusiba omuburyo bwo kugira umwanya gwo kushome kigambo abamwe ni bazomaramizo mukasheshe no mwabazyo abana ni bagira umwanya gwo kusibayo ninyenda kubahigangu ece corabiremu umubiro byo kusiba kitaba ece biro byo kusiba konka kibe omumagaragawe ogume no manya ngo bukristayo kukuratira Yesu nicetenga buzima okweyangisa hari yebyo biri kurebeka birinke biboneire konko bundi biri kutanisa n'abantu bagenzi bawe biri kukutanisa na ruhanga okucira munonga ebiri kutanisa na ruhanga rebe ngo wabireka nahabwe cyo kintu cyo kwesibya ko
kibe omuriwe, it must be part of you, ogume nacho, ogume rwo muntu rukusingura buri zoba. Nitutoreza nko ku Yesu yasinguye mu zibustane ebyo kurya tibera muretiro kugwa. Hari ubunda bamwe ebyo kurya nibimuretero kugwa, enjari muretero kugwa, obworo bumuretero kugwa, nahabwo ko bati bamweto mu kitinisa cye nacyo kimweretero kugwa. Yese ebyo byona kabirenze yamisho ahabwo kuba ecyamutwiro mwihamba akaba yigire kwirira hina ruhanga kandi kuyarugireyo yamara kusingura yijana amani mingi kugumeza mu murimo ogwaberwa umuresiro munsi ogwo kugarukanisa abantu na ruhanga ahabwo kuba bakabagerizoho bingi byanjire nibahonga koko mweshongoza ari kweshongora ngwe mpongano zone eze mbuzi n'entama ebyo abira bahungire tibine mutambo gona yeyija nk'ekihongo kandi gayagaruka yayehongera yaba ari we yazamusharaba yaba umuhongerezi kandi yahinduka ekihongwa abantu ebyabire nibitutanisa na ruhanga yabimaraho nagira ati cyahwa abo kuba it was finished. Mwenu there is no compromise echo akakigamba amusharaba bene we itumureke bigambo byo kusiba bituretere okugarukana na bagenzi beitu, bituretere okusasira, bituretere okwehayo, bituretere okwekunda no kukunda abantu konko kukira munonga, bituretere okugira ubuzare burunge na ruhanga. Nekintu kibi okutura muri jinsi ukaba ofisa ukaba umushubuzi ukazo muri gamaka konko kabura kugira ubuzare na ruhanga. Abishemwa bandeba nimbedeza Pasika nungi ngwegambe n'amagara gawe haba hari kizibe kikwimirira misho imuka tere ntambwe ukereke Yesu byona nibihwera ahamusharaba abo kuba umusharaba winamani mukama bampera umugisha omubirebi ebyo kufa no kuzoka kwa mukama witu.